bazalwana abathandekayo vadikani vanodiwa bandla likamlimeli sangano Mngcwele ra mwari dzvene bhekani ukusondela kwenkosi yethu Jesu tarirai kuswedera kwashe wedu jesu akula muntu olima njengoba se-Israyeli hakuna unorima sevekwaisraeri umhlaba lwana oyidesert lwana iyoyo nyika yakanga riri renje riridongo ngiyakutshela baba sokungani yi-edeni yakutoita semunda weedheni ngoba uthixo wababuyisela angithi u-Israyeli sebuyele handiti israeri adzokera useyisizwe ave rudzi khonokuyana so izozviya ukuba isizwe kuka-Israyeli iko kuva rudzi kwake israeri yisiboniso sokuza kukajesu nasihlobo sami inzwa hama yangu ujesu seduze jesu ava pedyo iziboniso nanzi yezvi zviratidzo izvi ngaphambi kwalokho mushure maizvozvo sibonile futhi ukuthi umhlaba uyabunjani wonke jikelele noma ungafuni uphika yonali intshumayelo uyiphikisa ngiyakutshela wena ujesu yeza ukuphika kwakho akuguqula izinto akumisi ukubuya kwenkosi ukuphika kwakho nenkani yakho uzangena lakho esihogweni wena nguwo kumele utshintshe ukwenza utshintshe impilo ubuye kujesu ubuye esiphambanweni usondele eCalvary ulahle umhlaba uphenduke ngenhliziyo yonke ukhale kuthixo akuthethelele izwi kujesu weNazaretha tizile kuna jesu wenazaretha gijima isikhathi sesiphelile manya nguva yapera gijima insuku seziphelile manya mazuva yapera gijima iziprofito sezigcwalisekile
Nansi isikhathi sokuthi siqalise ke inkonzo yanamhlanje. Asicimezeni sonke siphiwe umthandazo. Thixo kaAbrahama noIsaka noJakobe, siyakubonga ekuseni kwanamhlanje Baba ngesipho sempilo. Sibongile Baba ukuvuka umphefumulo nomzimba kundawonye. Wasinika lethuba Nkosi yami lokuba sihlale phansi manje silalele ukukhuluma kwakho. Busisa ke Baba lesi sikhathi sokufundwa kwelizwi lakho. Qala nathi Baba ube khona kukho konke kusukela ekuqaliseni Baba kwenkonzo ize iyephetha sinikela Baba esandleni sakho. Qhuba umoya oyingcwele, khuluma phakathi kwethu ngoba uyasazi sonke. Wena Thixo wami uhlola inhliziyo, Thixo wami ususibonile ukuthi simi njani nesikudingayo uyakwazi, nezicelo zethu uyazazi, nalokho esikufisayo uyakwazi. Kuphambi kobuso bakho Msindisi, mawusenzele Baba omunye nomunye njengokucela kwakhe. Baba wami siyacela isandla sakho Baba esamandla, ingalo yakho yamandla Thixo yelulelwe kithi Nkosi. Uphilisa abagulayo, uzale kutsha, ungcwelise wembese ngamandla kamoya oyingcwele. Usiphaphamise Baba Thixo wami ngomoya oyingcwele ukuze sibone ukuba sisezinsukwini zokugcina, izinsuku ezimbi lapho ukona kwandile ezweni Thixo wami, kodwa sigcine njengenhlamvu yeso lakho Baba. Silinde ukuza kwakho Nkosi. Siyabonga Baba, sibeka konke lokhu ngokukholwa egameni lika Jesu Kristu umsindisi wethu ominjalo kuze kube phakade. Amen. Zihlobo ezinhle, nansi isikhathi selizwi lenkosi. Amadzinodikanwa heyi nguva yeshoko raMwari. Sibonga uThixo okhulumayo phakathi kwethu. Tinotenda Mwari vanotaura pakati pedu. Umlimi usitshelile Mwari vakatiudza ukuthi insuku esiphila kizo zinsuku zokugcina, kuti mazuva atiri kurarama kwaari mazuva ekupedzisira. uJesu seduze izihlobo zami. Jesu vava pedyo hama dzangu. Amadoda aseGalile asichumayeza athi uJesu yeza futhi. Varume veGarileya vakatiparidzira vakatiudza kuti Jesu anouya zvakare. Batshelwa nguJesu ngomlomo wakhe Vakaudzwa naJesu nomuromo wake ukuthi uyeza futhi, kuti anouyazve, waze wabatshela leziboniso zokuza kwakhe. kusvikira avaudza nezviratidzo zvaionesa kuuya kwake. uJesu Kristu uthe esenyuka, Jesu akati achikwidzwa, khona phana ngomhla wokwenyuka ipo paya nezuva rokukwidzwa, eseyamkelwe lifu lamamkela ababengasamboni, agamuchirwa negore ramugamuchira vasamuoni. kwema masinya amadoda amabili emikubo embethe ingubo ezimhlophe abatshela ukuthi lo Jesu osuswe phakathi kwenu uzabuya abuye njengalokhu limbone ehamba. Nokukurumidza varume vaviri vakasvika vakapfeka nguvo chena vakavataurira vakati, uyu Jesu wamuri kuona iye zvino achikwidzwa kudenga uchauya saizvozvo sezvamamuona achikwidzwa kudenga. Zihlobo ezithandekayo, uJesu uyeza futhi. Hama dzinodikanwa, Jesu ari kuuyazve. Uyeza impela. Ari kuuya zvamazviro kwazvo. Sizwile embhalweni uJesu esithi lolo suku naleso sikhathi akwazi umuntu nezingilosi kazikwazi, kodwa ngubaba kuphela. Tinonzwa mumagwaro kuti zuva iroro kana nguva iyoyo hakuna umwe uzviziva kana vatumwa kunyangwe mwanakomana asi baba voga. Lolu suku liyesabeka zihlobo zami. Iroro zuva rinotyisa hama dzangu. Lufuna abantu abalungileyo abalindele ukuza kwenkosi uJesu Kristu. Rinoda vanhu vakarindira, vakarurama, vakamirira kuuya kwaShe wedu Jesu Kristu. Yiko wakhuluma uJesu wathi hlalani lilungile. Ndokusaka Jesu akataura kuti garai makarurama. Ngokuba indodana yomuntu iyakufika ngesikhathi eningasicabangiyo. Nokuti mwanakomana womunhu uchauya nenguva yamusingapfungiri. Inkosi mayisisize zihlobo ezithandekayo. Ishe ngatibatsire hama dzinodikanwa. Jesu uzafika ngesikhathi esingasicabangiyo. Jesu achasvika nenguva yatisingarangariri. Uzafika abantu belibele. Uchasvika vanhu vakavarayirwa besithi kuyaqhubeka. vachiti aiwa zvinhu zvichiri kufamba zvakanaka. Angafika kusemini babe besithi ilanga lizatshona. Akasvika masikati ivo vanenge vachitarisira kuti zuva richadoka. Kodwa afike lingakatshoni. Asachasvika risati radoka. Angafika lingakaphumi. Angasvika risati rabuda. Siphi nasiphi isikhathi. Chero zvayo nguva. Hlobo othandekayo, Hama inodikanwa, uJesu yeza futhi. Jesu anouya futi. Ake sibone lapha kuMateyu chapter 24 Ngatimbotarisai kuna Matthew chapter 24 verse 3. pa verse 3.
ke sizwe amazwi alotshwe lapha encwadini kaThixo. timbonzwa amashoko akanyorwa parugwaro rwaMwari. Verse 3. Esahlezi entabeni yemihlwathi abafundi beza kuye bebodwa bathi sitshele lokho koba nini na isiboniso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe soba yini na. Wakati agara pagomo reMorifi vadzidzi vake vakauya kwaari vari voga vakati, tibudzei kuti izvozvi zvichagova riniko, nechiratidzo chokuuya kwenyu nechokuguma kwenyika chichava chipiko. Isiboniso sokuza kwakho Jesu nesokuphela kwezwe lokho khulume ngakho soba nini na. Chiratidzo chokuuya kwenyu chichava chipi nechokuguma kwenyika chichava chipiko. uJesu wasebatshela ke Jesu akachivaudza ephendula umbuzo wabo achipindura mubvunzo wavo waqala ngento emangalisayo akatanga nechinhu wathi chinoshamisa. bhekani ningeduswa muntu. Akapindura akati kwavari, chenjerai kuti murege kutsauswa nomunhu. Umuntu edusa Munhu anotsausa akukhiphe endleleni kaThixo akubvise panzira yaMwari, akutshintshise umbono wakho ngezinto zikaThixo ashandure mubono wako, mavonero ako pazvinhu zvaMwari, engasoza kuncede lutho asingasotombokubatsire nechinhu, akutshela izinto mani akuudze zvinhu mani, uzicela usiyekela wena ukukhonza umlimo kusvikira waregedza kushumira Mwari. sengathi lo muntu nguyo isiphala solwazi Otoita fanika munhu iyeye ndiye dura roruzivo. kanti nguSathane ogqoke umzimba wanelo muntu Nyampera ndi Satani anenge akapinda mumuviri womunhu iye, efuna kuphela ukuthi akweduse endleleni yokukhonza. achida bedzi kukuhetusa panzira Lalela yekushumira. sihlobo sami, Terera hama yangu, ungeduswa muntu. usatsauswa nomunhu. uJesu uyeza futhi, Jesu anouya futi. ungalalela omunye umuntu okutshela ukuthi kakukho lokho. Usaterera mumwe munhu anokuudza kuti izvozvo hazviko. uJesu wasebachazela ke isiboniso sokuza kwakhe, Jesu akachivadudzira ke zviratidzo zvokuuya kwake, wabatshela ukuthi siza kuzukulwa nodumo nokulwa. akachivaudza kuti muchanzwa dzokurwa neguhu rokurwa, lesizwe ziyakuvukela isizwe, marudzi achamukirana, ushe huchamukirana, kuza kuba khona indlala nezifo kuchava nenzara nezvirwere nokuzamazama komhlaba konke lokho. nokudengenyeka kwenyika. Ngokwanda kokona uthando lwabaningi luyakuphola. Ipapo nokupera kworudo rwavazhinji ruchatonhora. Wasesithi yena kodwa omiyo kuze kube sekupheleni wosindiswa. Haleluya. Akachiti asi unotsungirira kusvikira pakuguma uchaponeswa. Yesu uzasindiswa. Wonke uchaponeswa. umKristu omileyo kwaze kwaba sekugcineni. Mukristu akamira kusvikira pakuguma uchaponeswa. Noma izimo zitshintsha umhlaba uphenduka, izimo zimfuna ukumuwisa, zifuna ukumphendula inkonzo yakhe, kodwa oma kuze kube sekupheleni wosindiswa. Kunyange chimiro chechiuya chakashanduka chichida kumuwisa, asi iye kana akaramba akamira uchaponeswa. Satshela izinto eziningi lapha ngumoya kaMlimu lapha. Takaudzwa zvinhu zvakawanda nomweya waMwari panapa. Satshela ukuthi ngezinsuku zokugcina Tikaudzwa kuti nemazuva ekupedzisira kuzaba khona abantu abakhohlisayo, kuchauya vanengeri, abathanda imali, vanoda mari, abazithandayo vanozvida bona, ivo, abantwana vana abangalaleliyo, vasingateereri, bazeduka abantu eqinisweni balalela imfundiso zamadimoni. vanhu vachatsaukira kuteerera dzidziso dzemadhimoni nemweya yakaipa. Zonke lezo zinto Izvozvo zvose izvi iziboniso zokuphela kwezwe, zviratidzo zvokuguma kwenyika, iziboniso zokuthi uJesu useduze ukufika. zviratidzo zvokuti Jesu ave pedyo kuuya. Manje namhla ngomsaka Mlimu sizakhangela esinye isiboniso sokuza kwenkosi yethu uJesu. Zvino nhasi nokuda kwenyasha dzaMwari tichatarisa chimwe chiratidzo chokuuya kwaShe. Asidluleni khona lapha kuMateyu chapter 24 Ngatipfuurei ipapa pana Mateo chapter 24 verse 32 and 33. paverse 32 na 33. Igama lenkosi malibongwe.
zita rashe ngalitende. lezi zinto mKristu kumele uzazi Izi zvinhu mukristu unofanira kuzviziva. nawo ongasindiswanga yazi ukuthi izinto lezi ziyisiboniso sokuphela kwezwe. Newe usati waponeswa ziva kuti zvinhu izvi zviratidzo zvokupera kwenyika. Nxa ubona izinto zisenzeka Kana uchiona zvinhu zvichiitika ezilotshwe embhalweni zvakanyorwa mumagwaro, uJesu Kristu useduze. Ishe Jesu vari pedyo. Lezi zinto kazikho ensitha azikho khatshana zikhona nalapho hlezi khona iziboniso zokuza kwenkosi zisobala nakuwe. Zvinhu izvi hazvisi pakawanda, zviri pachena, nepaugere iwe nepauri. Zviratidzo izvi zviripo, unozviona zvinoratidza kuuya kwake. Asifundeni ke lapha kuverse 32 or 33. Ngatidzidzei pavhesi 32 na 33. Akanifunde umfanekiso womkhiwane. Uma igatsha lisathambile ehluma amaqabunga niyazi liseduze ihlobo. Dzidzai pamuonde mufananidzo wawo. Kana davi rawo rava nyoro, mashizha chitunga, munoziva kuti zhizha rava pedyo. Akukhulunywa ngesihlahla noma kufanekiswa ngesihlahla. Hakusi kutaurwa nemuti uyu kana kuri kufananidzwa nomuti uyu. Yes, seasons come and go. Hongu nguva dzinouya dzichipfuura. Njalo ukuhluma komkhiwane kwenzeka iminyaka ngeminyaka. Isihlahla umkhiwane. Hongu kutunga zvakare kwemiti kunouya gore negore sokutunga kwomuonde. Kodwa lesi sihlahla kumbe umkhiwane lokhulunywayo lapha isizwe sakwa Israyeli. Asi uyu muti kana kuti muonde uri kutaurwa nezvawo rudzi rwaIsraeri. Uthu Jesu. Jesu vanoti, ake nifunde umfanekiso womkhiwane. Uma igatsha lisathambile ehluma amaqabunga liyazi liseduze ihlobo. dzidzai pamuonde mufananidzo wawo. Kana davi rawo rava nyoro, mashizha achitunga, munoziva kuti zhizha rava pedyo. Nxa sikubona lokhu kusenzeka Kana tichizviona izvi zvichiitika, sihle sazi ukuthi hayi ihlobo liseduze tinobva tatongoziva kuti aiwa zhizha rava pedyo. ngoba sibona iziboniso eziveza ukuthi ihlobo liseduze. Nokuti tinenge tichiona zviratidzo zvinotiudza kuti zhizha rava pedyo. Ukuhluma kwawo umkhiwane, Kutunga kwomuonde, igatsha lankhona ukuthamba kwalo, davi kana richinge rava nyoro, amaqabunga ehluma, mashizhawo achitunga, sazi ukuthi ihlobo liseduzane. toziva kuti zhizha rava pedyo. Manje uJesu kuverse 33 uthi yena, Zvino Ishe Jesu pavhesi 33 vanoti, nxa libona lezi zinto zonke nazi kuseduze kusemnyango. naizvozvo nemivo kana movona izvozvi zvose, zivai kuti wava pedyo pamukova. Nxa sibona ukuzamazama komhlaba, Kana tichiona kudengenyeka kwenyika, izifo ezingelamagama, zvirwere zvisina mazita, ukuxhwala kwabantwana khona lokhu kungalaleli kwabo, kupata kwevana nokusateerera kwavo, ukuthanda imali okusenziwa ngabantu, kuda mari kwaakuitwa nevanhu, kanye lokuhluma komkhiwane uIsrayeli. pamwe chete nokutunga kwomuonde ari Israeri. Nxa sibona lezi zinto zisenzeka, Kana tichiona izvozvi zvinhu zvichiitika, uthu Jesu, Jesu vanoti, yazini ke ukuthi ukuza kwenkosi kuseduze kusemnyango. saizvozvo nemivo kana movona izvozvi zvose, zivai kuti wava pedyo pamukova. Iziboniso ziyatsho, Zviratidzo zvinotaura, impilo yabantu sibili iyakhomba ukuthi uJesu seduze usemnyango. upenyu hwevanhu chaihwo hwaakunongedza kuti Jesu wava pedyo pamukova. Labantwana bakho ohlala labendlini bayakutshela ngezenzo nangokuziphatha kwabo. Ukuxhwala kwesizwe esitsha nokungalaleli kwabantwana yisayini, yisiboniso sokuthi ukuza kwenkosi kuseduze kusemnyango. Nevana vako vaugere navo mumba ndechimwe chezviratidzo zvinoratidza kuti wava pedyo. Kupata kwevana nekuzvibata kwavo vana nemaitiro avo, izvozvo zvava kutoratidza kuti
kwauri kana uchizviona zviratidzo zvokuti Jesu wava pedyo pamukova. Nomkhiwane kaThixo uIsrael. Muonde waMwari Israel. Nxa simbona igatsha lakhe lithambile, Kana tichiona iro davi racho rave nyoro ehluma amaqabunga, nokutunga kwemashizha. uIsrael siba yisizwe. Israel pachake achive rudzi. Khona lokho Izvozvo kumele thina sazi ukuthi ukuza kwenkosi kuseduze njalo kusemnyango. izvozvo tinofanira kuzviziva kuti kuuya kwashe kwava pedyo kwava pamukova. uThixo wakhipha uIsrayeli ezweni laseGibhite njengoba sezwa ngePhasika. Mwari akabvisa Israeri kunyika yeGibhita sezvotakanzwa paPaseka. Wamthwala ngengalo yakhe namandla, wamfikisa ezweni lesithembiso elivama ubisi nezinyosi. Akamutakura akamuburitsa noruoko rwake runosimba, akamutungamirira kunomuisa munyika yaiyerera uchi nomukaka. Wamnika uIsraeli umthetho nendlela yokukhonza uThixo. Akapa Israeli murayiro nenzira yekushumira Mwari. Wamtshela ukuthi ungabi nabanye oThixo ngaphandle kwami. Akamubudza kuti usava navamwe vaMwari kunze kwangu. Wamalisa nokukhonza izithombe. Akamurambidza nokushumira zvitombi. Wasemtshela futhi ukuthi izizwe lezo zazifice eKhenani ungazilandeli inkonzo zazo, kodwa wena wokhonza uJehova ngenhliziyo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke nangamandla akho wonke. Akamurayira futhi kuti munyika mauchanopinda muKhenani imomo usatevera shumiro dzavo, iwe shumira Mwari wemasimba ose, iye Jehovha, shumira iyeye, usashumire vamwari vevaKhenani. Umshumire nesimba rako rose, nemweya wako wose, uye nemoyo wako wose. Nxa uzinikela kuThixo ngaleyo ndlela, uThixo uthi khona ngizoba nawe ke ngibonge uThixo wakho. Kana ukazvipira nomutovo iwoyo, Mwari anoti ndichazvipa kwauri, ndiye Mwari wako iwewe uve munhu wangu. Base behamba ke bahlala ezweni elaseKhenani belomthetho wokukhonza uJehova yena yedwa. Vakachifamba munyika yeKhenani vainomurayiro iwoyo wokushumira Mwari, iye Mwari woga. Kodwa base beseduka kabaIsraeli, base bekhonza izithixo zamazwe lezizwe abaku. Vakachiyeduka vaIsraeri vakachishumira vamwari venyika idzodzo nezvifananidzo zvenyika izvo. uThixo wayebatshelile kuDeuteronomy ukuthi lingavela likwenze khonokho ngizalixotsha ngilisakaze ngilichithe ligcwala izizwe zonke umhlaba wonke ngenxa yokweduka emthethweni wami. Mwari akanga avavudza kuna Deuteronomy kuti kana mukangozviita izvozvo bedzi ndichakudzingai ndikuparadzirei nemhaka yekungoyeduka pamurayiro wangu. uKristu waze wafika lapha ezweni. Kristu akasvika pano panyika. Wasekhuluma amazwi la aku chapter 24 esiwafundayo. Akachitaura aya mashoko ari kuna chapter 24 atiri kudzidza. Bembonisa itempeli abafundi bakhe. Vadzidzi vake vamuratidza temberi. Wabatshela ukuthi akulalithe elizasala liphezu kwelinye la kuyachithwa konke lokho. Akavavudza kuti hakuna ibwe richasara riri pamusoro perimwe ibwe, zvose zvichaparadzwa izvi. Inchi profita sakhulunywa ngumprofeti uMoses. Chiprofita chakaprofitwa namuprofita Moses. Kwenzeka lokho. Zvikaitika izvi. uJesu sehambile. Jesu aenda Kwezizizwe zabathumba abaIsraeli. kukauya marudzi akapamba vaIsraeri. Yachithwa iJerusalema. Jerusalema rikaparadzwa. uIsrael wasabalala ke wangena ezizweni umhlaba wonke emazweni wonke bebalekela uhlupho oluwele ezweni labo. Israeri akachipararira akapinda munyika dzose nenzvimbo dzose vachitiza ichi chiitiko chokutsauka pamberi paJehovha. Nomafitshane ke izihlobo zami. Nemapfupi hama dzangu. uIsrael wasegcwala kumhlaba wonke. Akachizara nyika yose. Ezweni lakhe Munyika make kasabanga khona uIsrael. hana kuzovamo. uThixo wasethela umoya Asi Mwari akachidira mweya phakathi kwabantwana bakwaIsraeli bonke mukati mevana vaIsraeri vose ezindaweni zonke munzvimbo dzose ukuba babuyele eIsrael. kuti vadzokere kwaIsraeri. Kwenzeka lokho ngo1948. Zvakaitika izvozvo mugore ra1948 babuyela ke Israeli. vakadzokera kuIsraeri. Uyezwa? Unonzwa? Kugcwaliseka futhi ilizwi likaThixo lele elokuthi nxa selibona umkhiwane lo uIsraeli
igatsha selithambile ehluma amaqabunga lingabona sokusenzeka khona lokho, it's a sign, yisiboniso sokuthi uJesu seduze usemnyango. Unoona izvozvo zvikava chiratidzo chokuti kudzokera kwavo vaIsraeri kwavo izvozvo zvakabva zvava kuzadzisa rugwaro Yes. rwataverenga urwu runotaura kuti kana maona davi ravo rave nyoro mashizha acho achitunga muzive kuti wava pedyo wava pamukova. Lobu Israeli wayethethwe wathunjwa wasabalala emazweni wonke, kodwa uThixo kayekelanga ukukhuluma phakathi kwabo. Kunyange Israeli akanga atorwa akapambwa akazara nyika yose, Mwari haana kuregedza kutaura pakati pavo. uThixo wabatshela ukuthi bazabuyela ezweni labo. Mwari akavaudza kuti vachadzokera kunyika yavo. Njengoba wabatshela khona lendulo sezvo akambenga avaudza kare sure uku ngesikhathi sika Moses, nemazuva aMozisi. namanje ke Nazvino uno bekhona lekuthunjweni vari ikoko kukupambwa iko akuzwe kumlimi batshela atinzwe Mwari achivaudza into le ichi chinhu ichi, ukuthi bazabuya kuti vachauya ezweni labo. kunyika yavo. Khona lokhu kubuya kwabo, Ikoko kuuya kwavo qaphela sihlobo sami, cherechedza hama, lalela wena ozwayo, teerera iwe unonzwa, uzwisise kahle. unzwisise zvakanaka. uThixo ekhuluma ngokuhluma komkhiwane uIsrael. Mwari achitaura nokutunga Amen. kwomuonde ari Israeli. uThixo etshela isizwe ngendlela yokuprofeta. Umoya kaThixo ugcwala kumprofeti akhulume okuza kwenzeka ngoIsrayeli. Kwenzeka nje ukuhluma kwakhe kusiba isikhathi nesiboniso sokuza kwenkosi uJesu lokuphela kwezwe. Mwari achitaura kurudzi urwu rwevanhu achiratidza nechimiro chokutunga kwomuti uyu nounyoro hwedavi iri. Asifundeke Isaiah chapter 11. Ngatidzidzei kuna Isaiah 11. Amen. Sizwe isimanga lesi. Isaiah chapter 11 sifunde ku verse 11 and 12. Verse 11 na 12. Isaiah 11 verse 11 and 12. Kuna Isaiah 11 verse 11 na 12. uThixo ekhuluma ngokuthi uIsrael uzabuya buye futhi. Mwari achitaura nezvaIsraeri kuti uchadzokerazve. Kodwa ngalolo suku uJehova uyakwelula isandla sakhe ngokwesibili ukubuyisa insali yabantu bakhe abaseleyo eAsiria naseGibhite nasePatrosi naseKhushi naseElami naseShina naseHamathi naseziqingini zolwandle. Uyakumisela izizwe isibonakaliso. Abuthe incithakalo kaIsrayeli, abuthele ndawonye abahlakazileyo bakaJuda kwasemikhawulweni yomhlaba. Zvino nezuva iro Ishe uchatambanudza zveruoko rwake rwechipiri kuti adzikinure vakasara vavanhu vake, ivo vanenge vasara vari vaAsiria neIgipita neProsi neKushi neErimi neShinari neHamati nokuzviwi zvegungwa. Uchasimudza ruoko, uchasimudza marudzi mureza nokuunganidza vadzingwa vaIsraeri nokuunganidza vaJudha nokuparadzira namativi mana enyika. Nangu uThixo ekhuluma kuIsraeli, ukhuluma lapho uIsraeli usekuthunjweni, kodwa ukhuluma kuye ukuthi ngizalibutha abaIsraeli
ngizalibuyisela futhi endaweni yenu ngilisuse ezindaweni lezi elikuzo eziqanjwayo lapha ezwini likamlimi. Uyu Mwari achitaura kuna Israeli, achitaura navo kukutapwa kwavakanga vatapwa navo, kuti uchavabvisa, uchavadzora zvakare, avadzorere kunzvimbo dzavakanga vabviswa. Ebabuyisele ezweni labo lesithembiso. Achivadzorera munyika yavo yechipikirwa. Loba bamthuka uThixo bamdela, bakhonza izithombe, bakhonza izithixo zamanye zezinye izizwe, uThixo wabashaya ke baphuma bahamba, kodwa umusa kamlimu nakubalandela uyabatshela bekhona le kuthunjweni ukuthi lizabuyela. Kunyange vakambotuka Mwari vakamuzvidza vakatsauka, Mwari unovatevera zvakare, unotaura navo, unoti vachadzoka vachibva kunyika iyoyo yavakanga vapambwa vadzokere panzvimbo yavo kunyika yavo yechipikirwa. uThixo angakhuluma uyafeza lokho akukhulumile. Mwari akataura unobudisa zvaataura. Impe yafika kwaIsraeli yabaxotsha bonke bafa. Hondo yakasvika kwaIsraeri yakavadzinga vose vakafa. Kwadilizwa kwaze kwadilizwa le tempeli likaSolomoni. Paradzwa kusvikira kwaparadzwa netemberi Baba yaSolomoni. lencithakalo ke lapha nezweni laseIsraeli. Vakava nokuparadzwa munyika iyoyo yaIsraeli. uIsraeli wasabalala wangena ezizweni. Israeli akapararira akapinda mundudzi. Kodwa malibonga igama lenkosi. Asingaritendwe zita raShe. uJehova uyasikhumbula isithembiso sakhe. Jehova unorangarira chibimbiso chake. uThixo kamkhohlwanga uIsraeli. Mwari haana kukanganwa Israeli. Nangu sekhuluma ukuthi uyakumbuyisela ezweni lakhe. Hoyu akutaura kuti uchamudzorera kunyika Abe yake. isizwe futhi. Ave rudzi zvakare. Funda kuEzekiel masinyane. Ngadzidza kuna Ezekiel nokurumidza. Funa ubone izithembiso zikamlimu lezi. Uone zvivimbiso zvaMwari izvi. Ezikhuluma nje umlimu, Zvinotaura Mwari. izinto zonke zisesikhathini. Zvinhu Glory zvose to zviri God. panguva yazvo. Glory to God. Izinto zonke zisehlelweni lukamlimu. Zvinhu zvose zviri paurongwa hwaMwari. Sokungathi kubuyela kwaIsraeli kuphela. Zvakuita sokudzokera kwaIsraeri bedzi. Kanti iwatch kaThixo, Nyambera iwachi yaMwari. kanti isiboniso sikaThixo sokuza kwenkosi yethu Jesu. Nyambera chiratidzo chaMwari chokuuya kwaJesu Kristu. Isiboniso sikaThixo sokuphela kwezwe. Chiratidzo chaMwari chokupera kwenyika. Akuzwe lapha Imbodzwa. kuJeremia. Sifunde kuJeremia Timboenda pana Jeremiya. chapter 32. Jeremiya 32. Jeremiah 32 verse 37. Verse 37. Sifunde khona lapha. Bheka, ngiyakubabutha emazweni wonke engibaxotshele kuwo ngokuthukuthela kwami nangokuvukela kwami nangolaka lwami olukhulu. Ngiyakubabuyisela kule ndawo ngibahlalise kahle. Amen. Verse 37. Tarirai, ndichavavunganidza kunyika dzose kwandakanga ndavadzingira nokutsamwa kwangu nehasha dzangu uye neshungu dzangu huru. Ndichavadzoserazve kunzvimbo ino nokuvagarisa vakachengetwa. Uza kubabutha abaIsraeli. Uchavadzorera vaIsraeri. Ebabutha kuvele ezizweni abaxotshele khona yena umlimi. Uchavavunganidza vachibva kundudzi dzavakanga vadzingirwa kwadziri. Ngenxa yokuvukela kwabo uThixo. Nokuda kwokupandukira kwavo Mwari. Nangenxa yolaka lukaThixo lukhulu. Nokuda kwehasha dzaMwari huru. Uthi ke ngizababuyisela kule ndawo yabo eJerusalema. Iye unoti ndichavadzosera panzvimbo yavo iyi yeJerusarema. Ngibahlalise kahle. Ndivagarise zvakanaka. Verse 38. Bayakuba ngabantu bami ngibe uThixo wabo. Ivo vachava vanhu vangu, ini ndichava Mwari wavo. Ngiyakubapha inhliziyo yinye nendlela yinye ukuba ngihloniphe ukuba bangihloniphe ngezikhathi zonke kube kuhle kubo nakubantwana babo emva kwabo. Ndichavapa moyo mumwe nenzira imwe kuti vanditye nokusingaperi. Vaitirwe zvakanaka ivo navana vavo vanovatevera. Ngiyakwenza nabo isivumelwano sami esiphakade ukuba ngingabafulatheli ngingabenzeli okundle.
ndichaitavo sungano isingaperi, handingadzoki ndivatevere kuti ndivaitire zvakanaka. Kepha ngiyakubeka ukuhlonitshwa kwami ezinhlizweni zabo ukuba bangemuki kimi. Amen. Ndichaisa kutya mumoyo yavo kuti vanditye kuti varege kutsauka kwandiri. Ngiyakuthokoza ngabo ngize ngibenze lokuhle, ngiyakubatshala kulelizwe impela ngenhliziyo yonke yami nangomphefumulo wonke wami. Hallelujah. Zvino kwazvo ndichavafarira kuti vandiitire zvakanaka. Ndichavasima zviro kwazvo munyika ino nomoyo wangu wose buye nomweya wangu wose. Nangu Jehova ebuyisela uIsraeli endaweni yakhe ezweni lakhe lesithembiso. Oyu Israeli achidzorera vanhu vake panzvimbo yavo munyika yavo yechipikirwa. uThixo babuyisela ukuthi futhi abe nguThixo wabo. Amen. Mwari ari kuvadzorera kuitira kuti vadzokere pakuve vanhu vaMwari zvakare. Abahlanyele futhi ezweni labo. Avasime zvakare munyika yake yavo. Babe isizwe sakhe. Babe rudzi rwake. Uyathi uthi ngizakubatshala kule ndawo impela ngenhliziyo yonke yami nangomphefumulo wonke wami. Unoti zviro kwazvo ndichavasima nomoyo wangu wose nomweya wangu wose. uThixo uzimisele ngoIsrael. Mwari akazvimisira naIsraeli. Kodwa asi qaphela cherechedza ukuthi uJesu uthe nxa selibona umkhiwane uhluma ihlobo selisondela. Kuti Jesu akati kana mona muonde wotunga zhizha rava pedyo. Khona lokhu kwenzelwa umusa kwabo sebebuyiselwa eIsraeli bebuyisela ezweni labo leliyana lesithembiso kuyisikhathi kuyisiboniso kuyikutshengisa izwe lonke ukuthi ukuphela kwezwe kusondele ukuza kukaJesu sekuseduze. Ikoko kunzwirwa kwavo nyasha nokudzorerwa kwavo munyika yavo ikoko ndiko kutunga kwomuonde ikoko zviratidzo zvokuti Ishe Jesu vava pedyo. Verse 42 ngokuba utsho uJehova uthi njengalokhu ngehlisele lobububi bonke obukhulu kulaba bantu kunjalo ke ngiyakwehlisela kubo ubuhle bonke engibutshiloyo kubo. Amen. Nokuti zvanzi naJehovha sezvandakabuyisa zvakaipa izvi zvikuru zvose pamusoro pavanhu ava. Saizvozvovo ndichabuyisa pamusoro pavo zvakanaka zvose zvandakavapikira. This is the restoration of Israel. Uku ndiko kudzorerwa kwaIsraeli. But at the same time it is God's watch. Nenguva imwe chete iyoyo inhambo yaMwari, inguva yaMwari. Their return to their land is an indicator. It is a sign of the end of time. It is a sign that the Lord Jesus coming is at hand. Kudzokera kwavo kunyika yavo ikoko chiratidzo chokuguma kwenyika, chiratidzo chokudzoka kwaMwari kwaIshe wedu Jesu Kristu. Nxa sebefikile ezweni lalo kana vasvika kunyika iyoyo uThixo uzabahlanyela, Mwari uchavasima. igama lenkosi malibongwe. Zita raShe ngaritendwe. Umlimi wawuthela lowo moya kwabaIsrayeli bonke. Mwari akawudira mweya iyoyo kuvaIsraeli bonke. Njani asazi kodwa ngendlela yobuthixo bakhe. Hallelujah. Sei hatizivi asi nenzira youmwari hwake. Bonke bafikelwa isifiso sokuthi funa ukubuyela kithi. Bose vakasvikirwa nechishuwo chokuti ndoda kudzokera kwedu. Ezweni lonke emhlabeni wonke jikelele. Nyika yose pasi rose. AbaIsraeli babuyela kibo. VaIsraeli vakadzokera kwavo. Bathe befika khona le vakati vachisvika kwavo izithembiso zikaThixo lezi zvivimbiso zvaMwari izvi zaphila phakathi kwabo. zvikachitanga kurarama pakati pavo. Lalela ku verse 43. Terera pa verse 43. Uthi uJehova amazwe ayakuthengwa kulelizwe enithi ngalo lichithekile kungekho abantu nezilwane linikelwe esandleni samakholdi. Minda ichatengwa munyika ino yamunoti idongo haina vanhu kana zvipfuwo. Yebo, yaiswa mumavoko avaKaldea. izwe labo laliyincithakalo.
nyika yavo yakanga yaparadzwa, liwugwadule yakanga yaverenje, ha kungela lutho oluhambayo khona kusisina chinhu chaifamba noma imomo. izizwe zazibathathela ilizwe labo Kunyange marudzi akanga vatorera nyika yavo, kodwa lalifile ilizwe asi nyika yakanga yaparara iyi. iqalekisiwe ngenxa yokweduka kukaIsrayeli Yakanga yatukwa nemhaka yokuyeduka kwaIsraeli. kodwa sebefikile Asi vasvika, haleluya sebenyathele emhlabeni wakibo vatsika munyika yekwavo, sebenyathele uthuli lwezwe labo vatsika huruva yenyika yavo. lalela ngutshele brother Terera ndikuudze mdikani, uthixo nguthixo Mwari ndimwari. kwenzeka isimanga Wakatika chishamiso, abaIsrayeli bathenga umhlaba khona lapha vaIsraeli vakatenga nyika ipapo, bathenga ezweni lona lelo kwakuthiwa liyincithakalo vakatenga munyika iyo yakanga yakunzi idongo. bathenga imhlaba bathenga amazwe they were buying pieces of land for themselves on those barren lands Vakatenga nyika, vakatenga mastenzi, vakatenga nzvimbo munyika iyo yakanga isisi abereki rave dongo. kodwa simanga mhlobo wami Asi chishamiso hama yangu, uJehova wayekhulumile ngakho khona lokho Jehovha akanga ataura naizvozvo ukuthi uzababuyisela khona kuti uchavadzorera ikoko, abathande ngomphefumulo wakhe wonke avade nomweya wake wose nenhliziyo yakhe yonke nomoyo wake wose, bahlume futhi babe yisizwe vatunge zvakare vave rudzi. kwenzekile lokho Zvakaitika izvozvo ngo-1948 negore ra1948, abaIsrayeli baba yisizwe vaIsraeri vakadzokera kuve rudzi, they were recognized as a nation of Israel vakarangarirwawo nokumiswa sorudzi rwaIsraeri. kwasekuqala-ke izinto ezakhulunywa nguThixo Kukachitanga zvinhu zvakanga zvataurwa naMwari. nanzi ziku-44 Yesu zviri pavhesi 34, bayakuthenga amazwe ngemali balobe encwadini babeka uphawu bathabatha ofakazi ezweni laseBenjamini nasezindaweni ezingaseJerusalema nasemzini yaseJuda nasemizini yasezintabeni nasemizini yasehlanjeni nasemizini yaseningizimu ngokuba ngiyakubuyisela izithunjwa zabo utsho uJehova haleluya. vanhu vachatenga minda nemari nokunyora magwaro Glory to God. okurega nokunamatidza nokudana zvapupu panyika yaBhenjamini Yeah. napanzvimbo dzakapoteredza Jerusarema Yes. nomumaguta aJudha nomumaguta enyika nomumakomo nomuguta napamapani nomumaguta orutivi rwezasi, Yeah. kuti ndichadzosa kutapwa kwavo, ndizvo zvinotaura Jehovha. uThixo wabenzela umusa Mwari akavaitira nyasha, wakhuluma enhlizweni zabo akataura mukati memoyo yavo. uJehova yamangalisa zihlobo zami Mwari anoshamisa hama dzangu. abaIsrayeli bese different parts of the world VaIsraeri vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. umlimi wathela umoya wokubuyela ezweni labo Mwari akadira Oh, mweya hallelujah. wokudzokera kunyika yavo, babuyela brother vakadzokera brother. ngo-1948 Mugore ra1948 izizwe zonke zomhlaba la marudzi ose enyika zavuma vakabvuma zathi yes zvikanzi hongu uIsrayeli uyisizwe lo Israeri rudzi labo futhi bamiswa-ke baba yisizwe esipheleleyo naivo vakamiswa vakave rudzi rwakaperera, baba nombuso wabo vakava noushe bwavo ezweni labo munyika yavo. kwasokusenzeka kuvesi 44 lo Zvikachiitika zvepana vhesi 44 izvi, bathenga abantu kamazwe vakachitenga vanhu keminda, bathenga izindlu brother vakatenga dzimba, wabhalwa ama-title deeds vakachive netendero yekuva nadzo dzimba idzo. ama-title deeds faka lama-agreement of sale khona lapho Pakave nematitle deeds kuve tendero yenzvimbo dzavakanga vatenga ama-agreement of sale asayinwa ngofakazi amen nokubvumirana Glory kutenga to God. kukasayinwa ipapo vakave nako. uIsrayeli esefikile endaweni yakhe njengokutsho kukaThixo amen Israeri asvika panzvimbo yake sokutaura kwaMwari. bazalwane uThixo uyesabeka Vadikani, Mwari anotyisa, uThixo mkhulu Mwari mukuru, asimazi hatimuzivi. uThixo wenza ngendlela ungekwazi izwisisa Mwari akaita zvinhu zvake nenzira yatisingazwisisi. ilizwe labo leliyane liugwadule Nyika yavo iya yakanga riri renjei, umlimi walibusisa Mwari akachiropafadza, laphila ilizwe
nyika ikararama. Yebo balithatha ngo-1948. Hongu vakatora nyika yavo mugore ra48. Kwasala indawo lapha nalaphana. Kukasara nzvimbo apo nepapo. Inkani yabezizwe. Nharo yevanhu venyika idzo. Kodwa ngoJuni ka-1967 asi muna Juni muna 67 bazithatha indawo ezazisele. vakatora nzvimbo dzakanga dzasara. Ngempe yalwiwa nge-6 days kuphela. Nehondo yakarwiwa nemazuva matanhatu chete. Thatha leJerusalema yangelabo. Vakatora neJerusarema rikava ravo. uThixo egcwalisa ilizwi lakhe. Mwari achizadzisa shoko rake. Umhlaba ulibele so. Nyika yakavarayirwa so. Abantu besithi izinto ziyaqhubeka. Vanhu vachitaiwa zvinhu zviri kufambira mberi. This was not only for a record of an incident in the history of the world. Yakanga isiri chinhu chokungoti ingove nhoroondo yokuti vanhu vagozoziva munyika yose. But it was God's time and a sign of the end of the world and also a sign of the coming of the Lord Jesus Christ. Yakanga iri nguva yaMwari. Yakanga iri zviratidzo zvokuguma kwenyika uye zvakare chiri chiratidzo chokudzoka kwaKristu. Kwasokuyikugcwaliseka kwezikhathi. Amen. Glory to God. Nguva dzaMwari dzanga dzichizadziswa ipapo zvaakataura, zvaakaprofita, zvaakavazivisa nokuvavimbisa, kunyange vakazvitaura vanga vafa. It doesn't matter. That does not change God's time and his promises. Pavakataura Mwari vachitaura nevanhu vakazvinzwa nenzeve dzavo vanga vafa. Vakazvitaura vana Isaiah nana Hezekiah nana Jeremiah nana Amos vanga vafa. Asi God fulfilled his word. It came to pass. Vana vaIsraeri vakadzokera kunyika yavo. Nhasi tichitaura kudai ruripo rudzi rwekwaIsraeri. They have a government of their own. This is not only a government by way of having it in the records of history. Kuphelele khonapo. Hayi, they are there because they are a sign of the coming of the Lord. They are a sign of the end of the world. Israel is God's watch. U-Israel isikhathi sikaNkulunkulu. When the world, noma abantu ababe khulumile base bengasekho, base befile sebedlulile, abaprofeti bonke sebedlulile, kodwa uThixo wagcwalisa isikhathi sakhe, wagcwalisa ayekuchilo, kwafezeka. AbakwaIsraeli babuyele ezweni labo. Yes. Bayahlala ezweni labo njengokutsho kukaThixo. Kugcwaliswa ukuza kukaJesu. Yes. Nokuphela kwezwe. uThixo uyakufeza eyabe kukhulumile. lokhu Jehova kukhulumayo uyakugcwalisa. Zvinenge zvataurwa naJehovha anozvizadzisa. Akuzwe futhi ku-Amos chapter 9. Imbonzwa kuna Amos chapter 9. Ku-Amos chapter 9. Sifunde khona isizwe sikhuluma njengamafitshane. Kulungile umlimi ngasinika ithuba sizayendlala yonke indaba kaIsrayeli le. Tichataura nemapfupi kana Mwari vakatipa mukana ichataurwa nyaya yose yaIsraeli. Asifundeni ku-Amos chapter 9. Amos chapter 9 verse 14 and 15. Ngothi ngibuyise ukuthunjwa kwabantu bami abaIsrayeli. Bona bayakwakha imizi echithekileyo. Amen. Bahlale kuyo. Hallelujah. Futhi bayakutshala amasimu esivini, baphuze iwayini lawo, bayakwenza namasimu, badle ukudla kwawo. Mina ngobatshala phezu komhlabathi wabo, abasayi kusitshulwa futhi emhlabathini wabo engibanike wona, utsho uJehova uThixo wakho. Amen. Amos chapter 9 verse 14 na 15. Ndichadzosa kutapwa kwa vanhu vangu vaIsraeri. Vachavaka maguta, vachaparadzwa, vachigaramo,
vachasima minda yemizambiringa vachinwa waini yayo vacharimavo mimwe minda vachidya zvibereko zvayo. 15 ndichavasima panyika yavo. Amen. Havangazodzurwizve panyika yavo yandakavapa, ndizvo zvinotaura Jehovha Mwari wenyu. uThixo uthi bangafika ezweni labo Mwari anoti kana vakasvika kunyika yavo bazatshala izivini khona, vachasima mizambiringa iko, badle izithelo zakhona. vadye zvibereko zvacho, Haleluya. Baphuze newayini lakhona, vachanwa newaini yacho, bayakwenza amasimu amahle, vachaita minda yakanaka, badle nokudla abakutshale khona apha emasimini. vagodya nokudya kwavanenge vadyara muminda iyo. uJehova ebatshala ezweni labo. Jehovha achivasima munyika yavo. Lalela sithandwa sami, Terera hama yangu, khathesi so-Israyeli iye zvino muIsraeli ihlumile. Haleluya. yakatunga ye zvino, Izwe laliugwadule, nyika yakanga riri nje, Israel umhlaba wonke ufunda khona ukulima. nyika yose yakudai vari kudzidza ikoko kurima. Akula muntu olima njengoba se-Israyeli. Hakuna unorima seve kwaIsraeli. Umhlaba lwana uyidesert lwana. Iyoyo nyika yakanga riri renje ridongo Ngiyakutshela baba, sokungani yi-Edeni, yakutoita semunda weEdeni, ngoba uThixo wababuyisela, nokuti Mwari wakavadzorera wagcwalisa leli lizwi lika-Amosi akazadzisa iri shoko raAmosi ukuthi bazatshala izivini, kuti vachadyara mizambiringa, baphuze iwayini lakhona, vagonwa newaini yacho, batshale amasimu, dyare minda, badle ukudla kwakho. vagodya kudya kwacho. Umlimi ubatshalile ezweni labo, so Mwari akavadyara munyika yavo, khona lokhu kubuyela kwabo. ikoku kudzokera kwavo. Ungakhohlwa Usakanganwa ukuthi uJesu uthe, kuti Jesu wakati, lingabona umkhiwane lo uhluma lo, mukaona muonde wotunga, igatsha selithambile, davi rawo ravanyoro, amaqabunga ehluma, mumashizha achitunga, lazi ukuthi muzive kuti uJesu useduze, Jesu wava pedyo, umhlaba suphela. nyika yakuguma. Ukubuyela kukaIsrayeli Kudzokera kwaIsraeli akuzwe sihlobo sami imbonzwa hama yangu, ngesinye seziboniso zokuza kukaJesu. ndechimwe chezviratidzo zvokuuya kwaJesu. Angithi uIsrayeli sebuyele, Handiti Israeli adzokera useyisizwe ave rudzi, khonokiyana, so izvo zviya ukuba isizwe kukaIsrayeli iko kuva rudzi kwake Israeli, yisiboniso sokuza kukaJesu. chiratidzo chokuuya kwaJesu. Endilalela ngikutshele, Terera ndikuudza, kwenzeke la usuzelwe wena zvakaitika iwe newe waberekwa izolo lapho ngo-67 la nezuro apa mugore ra67 ufunde ngakho esikolo wakadzidza nezvazvo kuchikoro, lasenyuzini, uyabezwa abaIsrayeli bekhuluma, labakhokheli bakaIsrayeli uyabezwa bekhuluma. nomunyuzi unovanzwa vachitaura, nevatungamiriri vacho unovanzwa vachitaura. Ungakwazi kuphela ngengqondo, Usingazivi bedzi nepfungwa, ungakwazi kuphela lokho usaziziva chete nepfungwa izwi, asi ziva futhi ukuthi zvinoreveyi mumweya, yazini futhi ukuthi kuchoni emphefumulweni. ngomoya kaThixo. uThixo ukhomba ukuthi isikhathi sokuza kukaJesu sesifikile, siseduze. Nomoya waMwari unonongedza kuti nguva yokuuya kwaJesu yava pedyo, yasvika. Thina isizukulwane lesi Isu chizukuru chazvino siphila ensukwini zakhona tiri kurarama pamazuva acho zokuza kukaJesu weNazaretha. zvokuuya kwaJesu weNazaretha. Zwana sihlobo sami, Inzwa hama yangu, uJesu seduze, Jesu ava pedyo. iziboniso nanzi. Yezvi zviratidzo izvi. Ngaphambi kwalokho Mushure maizvozvo sibonile futhi ukuthi umhlaba uyabunjani wonke jikelele, taratidzwa kuti nyika inenge yakamira sei, yose nyika zvayo, isimo sabantu bomhlaba kuti vanhu chimiro chavo nabakhonzayo abaphika amandla okukhonza, navanomfananidzo wokushumira vachiramba simba rako, kodwa abantu abafuni ukukuzwa khona lokho. asi vanhu havadi kuzvinzwa izvozvo. Lalela sihlobo sami, Inzwa hama yangu, akulalele, imboterera, khangela, tarira, phaphama, chechuka, vuka, muka, qaphela, cherechedza, basopa. chechuka. uJesu seduze kubuya. Jesu wava pedyo kuuya. Ungajunywa yilesi sikhathi mani, Usajumiwa nenguva iyi. phaphama ngelizwi likaThixo leli. Iri shoko raMwari ngarikumutse. Iziboniso ziyatsho ukuthi umsindisi usesondele. Zviratidzo zviri kutaura kuti muponesi ava pedyo. Wena mKristu, Iwe muKristu, isikhathi sokuphaphama manje, yave nguva
kupepuka manje ungahlali phansi sukuma ume ngenyawo usagara pasi simuka mire netsoka bheka phezulu tarisa kudenga masinyane nokukurumidza uJesu uyavela Jesu nobuda masinyane nokukurumidza zakhala impalambala ongandanyorira glory to God ukuza kwenkosi kufikile kuya kwashe kwabapedyo ukuza kwaJesu kusondele kuya kwa Jesu kwaswedera isikhathi zitsho njalo nguva dziri kutaura izvo bazalwa nabathandekayo vadikani vanodiwa bandla likamlimeli sangano ngcwele ramwari dzene bhekani ukusondela kwenkosi yethu Jesu tarirai kuswedera kwashe wedu Jesu uJesu sefika madoda Jesu asvika vadikani uJesu sefika bomama Jesu avakusvika vanamai batsha bakithi uJesu sefika vatsva vekwedu Jesu akusvika baleka emhlabeni tizai kunyika baleke bubini tizai kuzvakaipa baleke ezonweni tizai kuzivi uJesu semnyango Jesu ava pamukova siphile ensukwini ezimbi takurarama pamazuva akaipa insuku zokugcina mazuva ekuguma akuzwe kuPeter lapha imbonzwa kuna Peter 2 Peter chapter 3 kuna 2 Peter chapter 3 2 Peter chapter 3 siqala ukufunda kuverse 3 chatanga kudzidza pana verse 3 kulungile siqale kuverse 2 zvakanaka tichatanga paverse 2 nikhumbula amazwi ashunyayelwa ngabaprofeti mandulo nomyalo wenkosi nomsindisi oshunyayelwa yithina abapostoli kuti mugorangarira mashoko akataurwa kare navaprofita vatsvene nomurayiro washe muponisi wamakapiwa navaapostora venyu nazi lokhu kakhulu ukuthi govela ezinsukwini zokuphela abaza kuhleka nokuhleka behamba ngezinkanuko zabo pakutanga muzive henyu chinhu ichi kuti pamazuva ekupedzisira vaseki vachauya vachiseka vachifamba nokuchiva kwavo betsho ukuthi siphi isithembiso sokufika kwakhe ngokuba ilokhu oyise balala izinto zimi njengokuma kwazo ilokhu kwadabuka izwe vachiti chipikirwa chokuuya kwake chiripiko zvino Amen. nokuti kubva pakuparara kwamadzibaba na zvino zvinhu zvose zvinongoramba zvakaita sezvazvakanga zvakaita kubva pakutanga kwokusikwa ngokuba bahlala bengazi lokhu ngamabomu ukuthi ngezwi likaThixo izulu elalikhona phakade nokuthi umhlaba ongamanzi okwenziwa ngamanzi kwakungawo izwe elalikhona lisitshekelwa ngamanzi labhubha nokuti vanokangamwa nogoni chinhu ichi kuti kare denga raivapo nenyika zvakabudiswa mumvura yakaitwa nemvura neshoko raMwari nazo nyika yaivapo nguva iyo yakafukidzwa nemvura ikaparadzwa kepha ngalelo zwi izulu elikhona manje nomhlaba kugcinelwa umlilo kulindelwa usuku lokwahlulela nokubhujiswa kwabantu abangamkhonziyo asidenga riripo zvino nenyika zvakavigirwa moto neshoko ireri zvinochengeterwa zuva rokutongwa nokuparadzwa kwavanhu vasingadi Mwari laba bantu bensuku zokugcina ivava vanhu vemazuva ekupedzisira abahleka besenza ijoke ukuza kwenkosi uJesu ivava vanoseka vachiita dambe kuuya kwashe Jesu bathi bona linabafundisi thulani man vanoti aiwa imi vafundisi nyararai imi kade lathi uJesu yeza masinya kubvira kare makangobvira muchingoti Jesu ari kuuya nokurumidza kanti masinya yakhona ipi koiko kukurumidza kwacho kuripiko indaba izinto lokho ezinjalo nemhaka iko zvinhu zvakangodaro life goes on njengakutsho kwabafana upenyu hurungoendera mberi sokutaura kwakomana bephika lokhu bekuphika ngamabomu vaidoramba izvi nobwoni otsho njalo kayisimi ngumlimu anotaura izvozvo handisirini ndiMwari uthi baphika ngababomu zvanzi vanoramba izvozvi nebwoni bona besazi ukuthi ilizwe lalikhona kuqala nabantu bankhona nezulu lakho kwachithwa ngamanzi vachiziva kuti nyika yakanga iripo kare zvakabudiswa mumvura ikaparadzwa umlimu uthi khonoko bayakwazi khona lokhu izvozvo vanoti vanozviziva Mwari bakuphika asi vanozviramba nobwoni manje leli zulu elikhona leli asi
denga iri riripo zvino nomhlaba lo khona nenyika iyoyi iripo. umlimi usekwahlulele kudala sihlobo Mwari sami atozvitongera kare izulu leli likhona iro ridenga ririko nomhlaba unalo nonyika iyoyi sokwehlulelwa kudala aiwa zvatoraswa kare umlimi siwakulahla ebhimu kudala lo zvatoraswa kubhinu kare kuzabhidlika konkana zvichaparadzwa zvose izvi kugcinela umlilo lokho zvakachengeterwa moto izvi kulindela usuku kuphela kwakangomirirwa zuva chete otherwise sokwaphela kudala lokho neimwe nzira aiwa zvakatoparara zvakapera kare umlimi sowaqeda ngakho lokho Mwari akatopedza nazvo kare yikho esithi ndokusaka achiti ngiyalenza izulu elitsha ndichaita denga idzva nomhlaba omutsha nenyika idzva okukhona kuwo ukulunga mugere kururama mazviri ngoba lumhlaba lo nokuti nyika inoyi labantu bakhona navanhu vacho babi too much vakaipa kwazvo ukubi kwabo kwala kusanda ebusuku nasemini kuipa kwavo kunoramba kuchiwedzera usiku nemasikati yikho umlimi esithi lokhu kugcinela umlilo lokhu saka Mwari achiti izvi zvakachengeterwa moto izvi uzabhidlika konke brother zvichaparadzwa zvose izvi ndika umhlaba uthandayo nalo uyabhidlika wona iyoyi nyika yaunoda ichaparadzwa sokuseduze man zvakapedyo izinto ozithandayo zelizwe zona lezi zvinhu zvenyika zvaunoda izvi sokuseduze ukuphela kwazo zvakapedyo kupera kwazvo Jesu yeza Jesu ari kuuya khangela iziboniso zokuza kwakhe tarisa zviratidzo zvokuuya kwake zigcwale ezweni lapha kusobala konke zvazara panyika panapa zviri pachena okuseleyo kuyini kanti chasara chinyiko nxa kungasikho kukhala kwempalampala kana kusiri kuchema kwehwamanda konke sokugcwalisekile zvose zvazadzikiswa umhlaba lo nyika inoyi suphelile lo yapera awusancedi nix haichabatsiri chinhu awusalungi haucharurami labantu bakhona navanhu vacho ngabensuku zokugcina nevazuva ekupedzisira bayilokho kutshiwo ngumbhalo vari izvo zvakanyorwa mumagwaro moyo mubi mweya wakaipa usathane namadimoni akhe satani nemadhimoni ake baphumele ezweni lonke vabudira munyika yose kudai qaphela sihlobo sami cherechedza ama siphila ensukwini ezimbi tiri kurarama pamazuva akaipa kodwa asi uthixo kayikulibala Mwari hazokanganwi uyakwenza lokhu akuthembisa uchazviita zvaakavimbisa asiqhubeke ngatipfuurire mberi verse 8 kepha bathandekayo aningahlali ningazi lento yinye eyokuthi kuyo inkosi usuku lunye lunjengeminyaka eyinkulungwane nokuthi iminyaka eyinkulungwane injengosuku lunye asivadikanwa musakanganwa chinhu chimwe ichi kuti kunashe zuva rimwe rakaita samakore ane chiuru namakore ane chiuru sezuva rimwe kuchoni lokho zvinoreve izvi usuku lunye zuva rimwe lungange 1000 years rakafanana nemakore ane chiuru le 1000 years nemakore ane chiuru injengosuku lunye kuthi rakafanana nezuva rimwe kuthi ukuthi khona zvinoreva kuti nxa kuchunyayelwa kanje kana kuchiparidzwa kudai wena ozwileyo khathesi iwe wanzwa yezvinhu ungenza something ungaita chimwe chinhu uphenduke ezonweni utendeuke pazvivi zvako uzalwe kutsha uberekwe kutsha ungcweliswe cheneswe wenziwe mhlophe ucheneswe weze wembeswe ngamandla kamoya ongcwele uombekwe nesimba romoya mutsvene ulungele izulu ururamire denga khathesi iye zvino izvi usezwa ilizwi manje uchiri kunzwa shoko iye zvino kuyedlula umuntu kunopfuura munhu ophile 1000 years ararama makore ane chiuru kodwa engenzanga lutho asina chaamboita akalalelanga umlimo hana kuteerera Mwari elokhu esezonweni zakhe anoramba ari muzvivi zvake lalela sihlobo sami teerera hama yangu lesi isikhathi lesi ino nguva inoyi uzasidinga wena isikhathi lesi uchaitsvaka nguva iyoyi leli thuba lona leli iwe unomkana uno elokuzwa ilizwi likamlimi so wokunzwa shoko raMwari so uzasidinga isikhathi lesi nguva iyoyi uchaitsvaka yenza ilutho manje to ita chimwe chinhu yezvino kodwa uphenduke khathesi tendeuka iye zvino funa usindiso khathesi tsvaka ruponeso yezvino igama lakho lilotshe encwadini yokuphila zita rako rinyorwe mubhuku yeupenyu ngoba ujesu yeza futhi nokuti Jesu ari kuuyazve qaphela cherechedza khangela iziboniso sezikhulumile tarira zviratidzo izvi zvataurwa iziboniso zokuza kwakhe nezokuphela kwezwe zisobala kubo bonke zviratidzo zvokuuya kwake nezvokupera kwenyika zvapachena ngiyakunxusa ngegama lenkosi ndinokukoka nezita rashe qaphela cherechedza ukuthi isikhathi bani kuti inguva ipi qaphela cherechedza umi ngaphi wakamirepi
so wasindiswa wakaponeswe izono sizathethelelwa na zvivi zvakakanganwirwa here uthini ngalokho unoti kudini izvi nanku umhlaba susitsho wodwa ukuthi usuphela heyi nyika iri kutotaura yoga kuti yakupera izinto sezisiye kupheleni zvinhu zvakuenda kumagumo umi ngaphi wakamirepi verse 9 pavhesi 9 inkosi ayikulibala ukwenza okuthenjisiweyo njengalokho abanye bathi kuyikulibala kepha isihlalela kade ingathandi abhubhe namunye iyathanda ukuba bonke beze baphenduke amen ishe haanonoki kuita sezvaakapikira sezvinoreva vamwe vachiti hunonoka asi uno mwoyo murefu kwamuri nokuti haadi kuti vamwe varashike asi kuti vose vatendeuke asiko kulibala kukaThixo ukugcwalisa izithembiso haukusi kunonoka kwamwari kuzadzisa zvivimbiso kodwa luthando lukaThixo lolu asi rudo rwamwari unika wena ithuba anopa iwe mkana ukujesu angabuyanga ebusuku namhla ndokusaka jesu asina kuya ngoba usiku wena ukaphenduki nokuti iwe hausati watendeuka luthando lukamlimu lolu rudo rwamwari umlimu khathesi mwari yezvino ukunika ithuba so akupa mkana lokuthi uphenduke kuti utendeuke uthethelele izono ukanganirwe zvinhu uzalwe kutsha berekwe kutsva ulindele ujesu urindire jesu uza kwenzani ngakho uchaitei nazvo ngumusa kamlimu ndoda inyasha dzamwari umlimu kakhohlwanga ukugcwalisa ilizwi lakhe mwari haana kukanganwa kuzadzisa shoko rake jesu yeza futhi jesu ari kuuya jesu uyabuya masinyane jesu ari kuuya nokukurumidza siphile ezinsukwini zakhona tiri kurarama pamazuva acho izinsuku zokugcina mazuva ekupedzisira nanzi zifikile asvika sifikelwe ezinsuku zokuphela kwezwe tasvikirwa nemazuva ekuguma kwenyika qaphela ke hlobo sami cherechedza hama qaphela khonapho chichechuka hama khangela ukuthi isikhathi bani tarisa kuti inguva ipi khangela ukuthi kumi njani tarisa kuti zvakamira sei khangela umbhalo tarisa magwaro khangela isimo sezwe tarisa chimiro chenyika uyabona ukuthi isikhathi sokuphela kwezwe unoona kuti magumo enyika iziboniso zikhulumile zviratidzo zvataura zisobala kubo bonke zviri pachena kuna vose siphila phakathi kwazo tiri kurarama mukati mazvo lapho izithembiso zebhayibhili neziboniso zokuza kukajesu nokuphela kwezwe zigcwaliseke emehlweni ethu ipapo zvivimbiso zvebhaibhiri nezviratidzo zviri mushoko ramwari zviri kuratidza pachena pameso edu tazviona zvinotaura kuguma usulungile wagadzira here sulungisile wagadzirisa here wenzeni ngakho waitei nazvo njengobona ubona izinto zimbi kanje sezvo uchiona zvinhu zvakashata kudai angithi yi-warning yona le handiti kucheuchidzwa ikoko yisixwayiso lesesivela kumlimi kuchenjedzwa kauko ukuthi ujesu yeza kuti jesu ari kuuya qaphela mhlobo wami cherechedza hama jesu seduze jesu ava pedyo wenzeni ngakho waitei nazvo sizathethelelwa yini izono zakho zvivi zvako zvakaregererwa sowazalwa kutsha na wakaberekwa kutsve sowaphenduka yini ezonweni wakatendeuka here pazvivi wena othi uzelwe kutsha wena iwe unoti wakaberekwa kutsve wena othi ulikholwa wena iyewe unoti uri mutendi iwe impilo yakho injani upenyu hwako hwakamira sei uyaphila yini ngobungcwele nangokulunga uri kurarama here pautsvene nokururama uyamjabulisa uthixo uri kufadza mwari here isono ke ko chiviki awusibambi hausi kubata isikhathi bani khathesi inguva ipi yezvi khangela ilizwi likamlimu tarisa shoko ramwari khangela okwenzeka emhlabeni tarisa zviri kuitika munyika makukuvezele lokho ukuthi ujesu useduze izvozvo ngazvikuisire pachena kuti uzive kuti jesu wava pedyo phaphama sihlobo esithandekayo pengenuka hama inodiwa iziboniso ziyaveza sobala ukuthi ujesu useduze zviratidzo zviri kuratidza pachena kuti jesu wava pedyo ake sizwe verse 10 ngatinzoi pavhesi 10 kodwa usuku lwenkosi luyakufika njengesela lifike ebusuku izulu liyakudlula ngalo linenhlokomo enkulu kuyakutsha konkana kubhidlike kuyakutsha nomhlaba nemisebenzi ekuwo asi zuva rashe richauya sembavha naro denga richapfuura nokutinhira kukuru nezvedenga zvichaparadzwa zvichipiswa nenyika namabasa ari mairi achapiswa ake sifunde futhi ngatidzidzei futi lalela futhi teerera zvakare kodwa
usuku lwenkosi luya kufika njengesela lifika ebusuku. Izulu eliyakudlula ngalo linenhlokomo enkulu. Kuyakutsha konkana kubhidlike, kuyakutsha nomhlaba nemisebenzi ekuwo. Asizuvarashe richauya sembavha, naro denga richapfuura nokutinhira kukuru. Nezvedenga zvichaparadzwa zvichipiswa, nenyika namabasa ari mairi achapiswa. Usuku lokuza kwenkosi Zuva rokuuya kwaShe lolo solusondele lolo iroro razodera luya kufika njengesela. richasvika sembavha. Nali isela lifike ebusuku. Sekuuya kwembavha usiku. Isela kaliniki warning. Mbavha haipeji haizivise. Wena uyazi umusa uThixo kwenzela umusa man. Unoona iwewe Mwari akuitira nyasha iwe. Ukutshelile ngeziboniso zokuza kwenkosi. Akuudza nezviratidzo zvokuuya kwaShe. Isela kalila sayini baba. Mbavha haizivise. Awulibona uthando lukaMlimu khonapha? Hauoni rudo rwaMwari baba? Lungakafiki usuku lwenkosi. Zuva raShe risati rasvika. Kungcono uphenduke brother. Zviri nani utendevuke mdikani. Uzawuhlenga ngani umphefumulo wakho ungalahleka? Uchadzikinura neiko mweya wako kana ukarasika? Usengozini nxa ungazalwanga kutsha. Uri pangozi kana usina kuberekwa kutsha. Nxa izono zingathethelelwanga. Kana zvivi zvisina kukanganirwa. Usengozini embi. Uri pangozi yakasvipisisa. Usuku lwenkosi. Zuva raShe. Ukuza kukaJesu. Kuuya kwaShe. Ozibonakaliso zazo sesikuze sizibonile. Zviratidzo zvazo tazviona. Lolo suku Zuva iroro uyakufika njengesela lifika ebusuku. richauya sembavha sokuuya kwembavha usiku. Izulu eliyakudlula ngalo leli Denga richapfuura ninenhlokomo enkulu. nokutinhira kukuru. Kuyakutsha konkana Nezviri mudenga zvichaparadzwa kubhidlike. nokupiswa. Kuyakutsha umhlaba lo Nenyika yoinoyi nemisebenzi ekuwo futhi nemabasa ari munyika kuyatsha lokho. zvichatsva zvose. Sokwehlulelwa ngumlimi kudala. Zvakatotongwa naMwari kare. Usengozini sihlobo sami. Uri pangozi iwe hama. Usengozini brother. Uri pangozi hama. Nxa ungakasindiswa Kana usati waponeswa. usengozini embi Uri kakhulu. pangozi yakaipisa. Nakucela namhla ngomsaka mlimi Ndinokukumbira nhasi nenyasha dzaMwari. akuphaphame. Imbopengenuka. Moya oyingcwele kakuphaphamise namhla. Mweya waMwari mutsvene ngaakupengenutse nhasi. Yes my brother. Vuka. Muka. Phaphama. Pengenuka. Jesu seseduze. Jesu wabapedyo. Izulu liyadlula leli. Denga rinopfuura. Umhlaba uyadlula. Nenyika inopfuura. Ngoba usuku lwenkosi lufikile. Nokuti zuva raShe rasvika. Akuzweke kuverse 11. Imbonzwa pavhesi 11. Ngakho lokhu lezi zinto zonke zibhidlika. Kufanele libe ngabantu abanjani na? Ngokuhamba okungcwele nangokukhonza uThixo. Izvi zvose zvichaparadzwa saizvozvo. Imi munofanira kuva vanhu vakadiniko pamufambiro wenyu mutsvene nokunamata Mwari. Kumele lezi zinto zithi zenzeka Zvinofanira kuti zvinhu izvi zvichiitika njengoba naziyeza nje. sezvo zvichiuya kudai. Nxa izinto zonke zibhidlika. Kana zvinhu zvose zvichiparadzwa. Thina kumele sibe ngabantu abanjani madoda? Isu tinofanira kuve vanhu vakaita seiko. Khonapho. Ipapa Yikho kulomsebenzi khona. ndo pane basa. Nxa izinto zenzeka Kana zvinhu zvichiitika wena ube umuntu onjani? iwe unofanira kuve munhu wakaita sei. Kumele ume ngaphi? Unofanira kuve wakamira papi. Ulungise njani? Wakagadzira sei. Uzimisele njani? Wakazvimisira sei. Ubhekele njani lezi Wakatarisira zehlakalo? sei izvi zviitiko. Kumele ube ngumuntu onjani? Unofanira kuve munhu wakaita sei. Ekuhambeni kwakho Pamafambiro ako okuyingcwele kutsvene nangokukhonza kwakho. nepakunamata kwako Mwari. Wena ungafuni ukukhonza umlimi Iwe usingadi kunamata Mwari. noma ungafuni ukumkhonza kodwa uJesu yes. Kunyange usingadi kumunamata asi Jesu ari kuuya. Noma ungafuni uphika yonali intshumayelo uyiphikisa nyakutshela wena uJesu yeza ukuphika kwakho akuguqula izinto akumisi ukubuya kwenkosi ukuphika kwakho nenkani yakho uzangena lakho esihogweni. Kunyange usingatendi usingayigamuchiriyo ishumiro uchiita nharo pairi. Izvozvo hazvishanduri chimiro, hazvishanduri chinhu. Izvozvo uchanopinda mumoto wakasunura. Inkani yakho ayikuncedi la.
nharo dzako hadzikubatsira, isikolo sakho asisizi la, chikoro chako hachikubatsira, isayensi kayincedi lapha madoda. ipapa pasainzi hadzibatsiri apa varume. Okufunekayo la, Chinodikanwa apa, okuncedayo lapha, chinobatsira yikuphenduka ezonweni. kutendeuka pazvivi. Niyakutshela sihlobo sami, Ndinokuudza hama yangu, uphenduke ngenhliziyo yonke, utendeuke nomoyo wose, dinge uzalo olutsha. utsvake kuberekwa kutsha. uJesu athethelela izono zakho, Jesu akanganirwe zvivi zvako, azigeze ngegazi lakhe. azvishambidze neropa rake, Igama lakho lilotshwe encwadini yokuphila, zita rako rinyorwe mubhuku yeupenyu, ususiba ngumntakaThixo lapha ezweni. wochiva mwana waMwari uri pano panyika. Yiyo indlela yokulungiselela. Ndiyo nzira yokugadzirira. Ungabona usenza njalo, Ukaona waita izvozvo, yikuqala kokulungiselela lokho, watangisa kugadzirira, ubusudlulela phambili, wochipfuurira mberi, ungcweliswe, wocheneswa, usitshunwe impande yesono, wodzurwa mudzi wechitema, ukhitshwe impande yesono, kwachibviswa mudzi wechitema, usitshunwe sibili, wodzurwa chaizvo, ulungiswe ligazi likaJesu likuhlanzisise ube mhlophe njengeqhwa. wogadzirwa, wonatswa neropa raJesu, woshambidzwa, wochena sezai rechando, Isono sika-Adamu sisuke kuwe, chivi chaAdamu chibviswe kwauri, bese usiba ngcwele ngenhliziyo, wochiva mutsvene nomoyo, khona uzophila impilo engcwele wochirarama upenyu hutsvene, enezithelo ezingcwele. zvine zvibereko zvitsvene. Umoya oyingcwele kaThixo, Mweya mutsvene waMwari, uThixo wesithathu ebuthixweni bunye, Mwari wechitatu paumwari humwe, abese kwembesa-ke ngamandla kamoya ongcwele wochikufukidza nesimba romweya mutsvene, suphila lapha ezweni, wochirarama pano panyika, ulalezi zinyathelo lezi, une zvizi zvinano izvi, sulinde kuhle ke manje. unenge warinda zvakanaka manje. Nxa unjalo Kana wadaro, usuzihlambulula wochizvinatsa, kukho konke ukungcola wozvinatsa pakusviba kwose okomzimba nokomoya, kwenyama nokomweya, suphila-ke wochirarama usenza ukulunga nsuku zonke, uchiita kururama mazuva ose, uhambe ngokuqina, uhambe ngobuqotho, wofamba nokusimba nokutsungirira nokururama, uhambe phambi kukaThixo ulungile, wofamba pamberi paMwari wakarurama, bese uphelela njengoyihlo osezulwini uphelele. wochiperera, wochikwaniswa sababa Hallelujah. vari kudenga vakakwana. Lithi iBhayibhili, zamani lihlale kahle nabantu bonke, nibe nobungcwele ngokuba ngayibone inkosi noyedwa engenawo. Nokuti shoko raMwari Bhaibheri rinoti tsvakai vanhu vose noutsvene, nokuti kunze kwabwo hakuna munhu uchaona Mwari. Nanka amazwi-ke atshoyo ukuthi kumele thina sibe njani ngobungcwele nangokuhamba kwethu. Haya mashoko anotaura kuti isu tinofanira kuve vanhu vakaita sei. Inkulumo yabantu fake eceleni, Mutauro wevanhu isa parutivi, imfundiso zokwedusa abantu fake eceleni, dzidziso dzokutsaura vanhu isa parutivi, imfundiso zokukhuluma okuyize fake eceleni, dzidziso dzinotaura nhando isa parutivi, qonda okwaphezulu, tarisa kudenga, ngoba usuku lwenkosi lusondele. zuva raShe raswedera, uJesu uyeza. Ishe vari kuuya. Umi njani wena? Wakamira sei? Impalampala ingakhala khathesi, Wamandaikarira yezvino, uzathini? uchati kudini? Ayisozikhale ngesikhathi osicabangayo wena, Haizoriri nenguva yaunofunga iwe, ingakhala khathesi. ingatorira iye. Usuku lwenkosi lungafika manje, Zuva raShe ringasvika kana iye zvino, uzathini ma ungalungisanga? uchati kudini kana usinogadzira? Nandithuba Hoyu mukana, khona lokhu iye zvino izvozvi, ukuthi uzwa amazwi wonala, kuti unzwe mashoko aya, ngumusa kamlimu, inyasha dzaMwari, luthando lukaJehova. rudo rwaJehovha. Ungalulahli lolu thando, Usarasa rudo uru, ungayekeli leli thuba lidlule, usarega mukana uchipfuura, phenduka, tendeuka, yenza umsebenzi opheleleyo, ita basa rakaperera, funa inkosi tsvaka Ishe ngendlela epheleleyo, nomutovo wakaperera, sindiswe ngokweBhayibhili, uberekwe kutsva nokweBhaibheri, ungcweliswe ngokweBhayibhili, ucheneswe nokweBhaibheri, uombeswe ngamandla ngokweBhayibhili, uombekwe nekweBhaibheri, suphila impilo yasezulwini ulapha emhlabeni, wochirarama upenyu hwokudenga uri pano panyika, ulindele ukuza kwenkosi, wakarindira kuuya ngoba kwaShe, usuku lwenkosi lufikile. nokuti zuva raShe rasvika. Iziboniso zokuza kwenkosi zisobala, Zviratidzo zvokuuya kwaShe zvave pachena, iziboniso zokuphela kwezwe zisobala, zviratidzo zvokupera nokuguma kwenyika zviri pachena. umhlaba kawusalungi, Nyika haicharurami, haichanaki, sisensukwini zokugcina. tiri pamazuva ekupedzisira. Izinto azineke zarivesa zibuyele emva ngenxa yakho wena. Zvinhu hazvingadzokeri shure nokuda kwako iwe. Wena nguwo kumele utshintshe ukwenza, utshintshe impilo, ubuye kuJesu, ubuye esiphambanweni, usondele eCalvary, ulahle umhlaba, uphenduke ngenhliziyo yonke,
ukhale kuThixo akuthethelele izono. iwe ndiwe unofanira kuchinja, ndiwe unofanira kushanduka, uye kuna Jesu, uye pamuchinjikwa urase zvivi, uswedere kuna Mwari pamuchinjikwa, usunungurwe urase zvakaipa zvose. uThixo ukhulumile kachintshi, Mwari ataura hashanduki, kungcono utshintshe wena. kunoshanduka iwe. Ngiyakutshela guquka wena, Iwe shanduka, iwe phenduka wena. tendeuka. uThixo utshilo kuza kwenzeka kuphela. Mwari zvaataura zvichaitika chete. Ukuphela kwezwe sokufikile, Kuguma kwenyika kwaswedera, usuku lwenkosi lusondele. zuva rashe raswedera. Into ongayenza brother, Chaungaita iwe chete phenduka ezonweni, kutendeuka pazvivi zvako, phenduka ebubini, tendeuka pane zvakaipa, dinga uzalo lutsha, tsvaga kuberekwa kutsva, linda uphelele, rinda wakaperera, linda ule mfanelo zezulu. rinda une maruramiro edenga. Izulu nomhlaba kungadlula kodwa amazwi kaThixo akayikudlula. Denga nenyika zvingapfuura, asi shoko raMwari haringatongopfuuri. Ukuba khona so emhlabeni uphila namhla ngumusa kamlimo nalo yikuhlalela kade kukaThixo engathanda ukuthi abhubhe nomunye wethu. Kuva kwako panyika uri mupenyu kudai inyasha dzaMwari, rudo rwaMwari rwokuti kurege kuwanikwa kunyange nomumwe chete anoparara. uThixo kathandi ukuthi nomunye abhubhe kodwa kuba bonke baphenduke basindiswe baphephe ekubhujisweni. Mwari haadi kunyange nomumwe wedu kuti aparare, asi anoda kuti vanhu vatendeuke vasvike pakuponeswa. uthi uJehova kathokozi ngokufa komubi Mwari anoti haafari norufu rwakaipa, kodwa uthokoza nxa lowo mubi ephenduka. Haleluya. anofarira kana wakaipa achitenderuka. Nxa ephenduka omubi, Kana wakaipa achitenderuka, ezidalwa zasezulwini izingilosi, zvisikwa zvokudenga vatumwa, umkhosi wonke wasezulwini iro boka rese redenga, basukuma bame ngenyawo. vanosimuka vamire netsoka. Nxa isoni siphenduka, Kana mutadzi mumwe chete achitendeuka, khathesi kuseni iye zvino makuseni usizwa yona lintshumayelo, uchinzwa iyi mharidzo, ubona ukuthi uyisoni. uchizviona iwe kuti uri mutadzi, Ngaleso sikhathi nenguva iyoyo uphenduka, uchitendeuka, izulu liyasukuma lime ngenyawo. denga rinosimuka rimire Igama netsoka. lenkosi malibongwe. Zita rashe Ngoba ritendwe, ukuphenduka kwakho kuqakathekile wena. nokuti kutendeuka kwako kwakakosha iwe. Namhle kuseni Nhasi mangwanani izulu lizimisele ngawe, denga rakazvimisira pamusoro Jesu pako, zimisele ngawe, Jesu akazvimisira newe, igazi likaJesu likhona. ropa raJesu riripo, Woza ke usindiswe, uya uponeswe. wena olikholwa, wena Iwe unoshumira iwe, wena okhonzayo, iwe unoshumira impilo iwe, yakho injani? upenyu hwako huri sei? Ingubo yakho kakampokwe injani? Nguo yako yegwaina yakamira sei? Ayingcolanga ngenkulumo, Haina kusviba here? ayingcolanga ngezenzo, Haina kusviba here nomutauro nezvito? ayingcolanga ngemicabango. Haina kusviba here nepfungwa? Namhle kuseni Nhasi mangwanani ungahlanzwa ligazi likaJesu. unganatswa neropa raJesu. Batha bahlabelele, ngingagezwa ngani na igazi likaJesu kuphela. Vaimbi vanoti ndinganatswa neiko neropa raJesu Haleluya. bedzi. Namhle kuseni Nhasi mangwanani konke kulungele ukuthi wena ulungelwe. zvose zvakaruramira Haleluya. kuti iwe ururamiswe. Inkosi ikhona phakathi kwethu. Ishe varipo pakati pedu. Khona lapho khona Ipapo pauri ngalesi sikhathi nenguva ino lungisa kulunge brother, gadzirisa zvinake brother, ngoba nokuti usuku lwenkosi lusondele, zuva rashe raswedera luya kufika njengesela. richasvika sembavha. Manje phepha ke wena, Iwe chipukunyuka, baleka ke, tiza phunyuka lapha, pukunyuka apa, balekela kuJesu weNazaretha. tizira kuna Jesu weNazareta. Gijima isikhathi sesiphelile, Manya nguva yapera, gijima insuku seziphelile, manya mazuva yapera, gijima iziprofito sezigcwalisekile, manya zviprofita zvazadzikiswa. gijimela kuJesu esiphambanweni, Manyira kuna Jesu pamuchinjikwa, gijimela egazini likaJesu, manyira paropa raJesu, phenduka, tendeuka, baleka, manya phuma emhlabeni. tiza buda munyika. Umhlaba luzabhidlika, Nyika ino ichaparadzwa, uzatshiswa ngomlilo ichapiswa nomoto, kanye nemisebenzi emhlabeni. nemabasa acho ari panyika. Kodwa wena, Asi iwe, wena balekela kuJesu. tizira kuna Jesu. Ikhona intuba yokubaleka ngayo, Mukana uripo kutiza nawo, ikhona indlela yokuphepha ngayo. nenzira
pukunyuka naye rito ukuthethelelwa izono kukanganirwa zivi gijimele esiphambanweni tizira pamchinjikwa gijimele ohlangothini lukajesu manyira olwabhotshezwayo parutivi rwa Jesu rwakabhozwa uzathola ukuthethelelwa uchawana kanganwiro namhle kuseni nasi makuseni ithuba lakho so mukana wako Yesu umhlaba usiba mubi nyika itishata wena wolunga iwe chirurama phambana nomhlaba pesana nenyika lunga rurama thethelelwa namhla kanganirwa nasi salwa kutsha namhla berekwa kutsha nasi ngcweliswa khathesi seneswa Yesu yembeswa ngamandla kamoya namhla wombekwa nesibaromo yemsene ngoba nasi izikhathi zikamlimu nokutinguwa zamari zisondele zaswedera ukuza kwenkosi uya kwashe usondele kwaswedera ukuphela kwezwe upera kwenyika kufikile kwasika isikhathi sakho manje inguba yakho Yesu yokubaleka yokutiza baleka ndoda tiza iwe baba baleka mama tiza iyamai jaha baleka iwe jaya tiza ntombi baleka newe mandara tiza baleka nomphefumulo wakho tiza nomoya wako gijimele esiphambanweni manyire pamchinjikwa uzathola ukuphila uchawana uphenyu haleluya nansi isikhathi esihle hey inguba yakhanaka sesiye emthandazweni akwenda pamnamato guqa phansi uchifuka amapasi uzithobise uzininipise uncenge kuJesu utaure kuna Jesu uza kuthethelela namhla ucha kukhanganira na phephe upukunyuke kunengozi enkulu kangaka bankozi yakakura kudai inkosi mayikubusisa ishe ngakuro pafathi Thixo kaAbrahama busisa abantu bakho nampa baba sesiya isiguqweni manje omunye nomunye seguqa baba zwana imthandazo lezenziwa lapha Thixo uphendule izicelo zabo nezifiso zabo baba wami gcwalisa ophendukayo baba umzale kutsha ungcwelise wembese ngamandla Thixo wenza imisebenzi emkhulu phakathi kwethu hlanza baba abantwana bakho lungisa ibandla lakho lungisa umakoti weundlu nanti igazi lika Jesu baba lokhe lise fresh namanje uyabathanda bonke ubafuna bonke awujabuli nokuthi kubhubhe namunye siza Nkosi ekuseni uzisale kutsha ungcwelise wembese ngamandla baba usebenza imisebenzi emkhulu phakathi kwethu igama lakho libongwe umsa wakho ubonakale kithi baba sicela lokhu konke ngokukholwa ngegama lika Jesu ominjalo kuze kube phakade amen Nkosi mayisibusise sonke